loko nkarhi lowa wa siku wu fika minxero munghana lawrena FM hi hlangana namuntlha ku ri ravumune siku ra ku hetsela ra n'hweti leya ya mawuwani lembe na 2023 ntlhanu mina ni khalanga pet mathebula n'wana ri smart wa jim wa xitlhango maxingiritano wa xijajana makunala wa ndandasi a ku rhamba minxero meka nongonoko afrika wa vulavula u humelerisiwa hi tatana ncindani eric mawasa hi famba swi nga ku fika le ka hafu ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa xikwembu minxero mina hi laha hi va ku hi khome timhaka ta tiko leri hi ku ya hi ku hambanahambana ka tona hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku ri ku le ku vulavuriweni timhaka to hambanahambana a afrika-dzonga tin'wana ti le tikhoto ta tiko leri mkulukumba luya wa please call me wa ha lava ku pfuniwa va ka hina wa ha lava ku pfuniwa ku hayi khona please call ya mina se swantswa ni endlela mali se swin'wana swa timhaka leti kumbexani ti nga mahungwini kambe mhaka yo chavisa hi leyi ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga yi le ku kuleni kahle na ku ka yi nga ri ku kuleni kahle ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga yi hetelele yi endla leswaku hi tikuma hi ri ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle swi katsana na rivengo leri president wa America a nga na rona loko swi ta ka timhaka leti ti khumbaka timhaka leti ti khumbaka tihakelo ta switirhisiwa leswi vanhu va nga ta hetelela va swi tirhisa hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko ka ku langutiwaka ka timhaka ta ti-tariffs leti va vulavulaka ha tona ku na n'wana ni kavanyetaka laha hi yo mhaka mi vona ni kha ni ti lumaluma ni munhu wo ti lumaluma mina se kambe mhaka yeleyo ku ti-tariffs leti ti tikomba ta va na ntshikelelo swinene madoroba lama ma nga tshembela ka tinhundzu leti rhumeriwaka tikweni ra America eAfrika-Dzonga kholomo ka nhungu wa ti-percent ta swirhumeriwa hinkwaswo leswi humaka Afrika-Dzonga swi ya America leswi hetelelaka swi veka nxungeto eka vucicanisi kumbe eka timhaka leti ti va ku ti ri kona loko hi kha hi langute ka hi laha swilo swi fambisaka xiswona se hi ta va hi kha hi bula hi langute yeleyo mhaka hi ndlela yoyoleyo Professor Tinyiko Maluleke va ta va ri laha a Polokwane Munduku ku na ntirho lowu u nga ta wu ri koho wa ku simeka buku leyi ya vo va nga yi tsala eka siku leri se hi ta hetelela hi bula na vona hi hafu ku bile awara ya 13 swin'wana swa leswi hi nga ta bula na vona hi swona i timhaka leti ya ta national dialogue mi ta tsundzuka un'wana wa vatshama xitulu se va ta hi byela ku va langutela yini na koho mawayawaya ke ya kona ke ya ku ya ta kota ku va ya fambisa minjekanjekisano ya lawo hi ndlela yaleyo se Afrika wa vulavula kusukisela sweswi awara sweswiwani ku fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa hoxa xandla na wena hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ku nga tirhisa x@africa munghana africa ya c handle ka sweswi nga tirhisa mathivela dpn sabc.co.za ivi ke i bela riqingho 0860 002543 ntarteka riqingho rero ri andaka leswi swigevenga leswi ka le henhla mbula yi ne vula vona van'watipolitiki lava va nga tshama asitulwini lava Mandela a nga lwela freedom ka vona ku va freedom ya ku se hi nga yiva mali hi ku hi ntshunxekile vona va lavaya hi vona lava va kumekaka va karhi va ri lava nga ku tikiseni sweswiwani loko va ku na loyi u na nandzu mindzuku va ku hayi u tshike ntirho a nga ko tshika ntirho hi mhaka ku kumbe ku yini i ku khochana ku hayi u ta kota ku kuma timfanelo ta wena na timali resign ni vulavula hi kheni kunene swilo leswiya swo va swi kha swi ri makungu ya swigevengakuloni sweswi nga koho ku tshika ntirho u yima sayitini van'wana lava ngo va caciwile va ri va caciwile mara ku caciwa ka vona ti-benefit letiya ta mugayo va ha ti kuma khoneni mara va ku pfumela ku hi ku cacile ku hi kota ku seva vito leriwani ra nhlangano lowu wa u nga ku pfumeni Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sa hi ku timikisero mina hi sweswi teta timhaka kambe hi sungula hi timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu laha mi nga yingisela mi ri kona mi khome tihi timhaka n'we 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 n'wina mi nga hala Gauteng ma ku vona laha va Roslyn laya i kun'wana kwala tindhawu leti vanhu lava tirhaka lava nga ka ku na ku chava kukulu ka ku endleka yini ku yisa ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo loko kha ku langutiwa ka timhaka leti ti nga langutana na xiyimo lexi hi nga ka xona xa ti-tariffs ti-tariffs swo vula ntsena ku ri loko mi yisa nhundzu yo karhi mi ta fanele mi hakela xibalo xo nghena mi va mhaka kona se loko mi hakela xibalo xo nghena ka tinhundzu toleto hi swona swi nga ta hetelela swi endla leswaku swi olova ku va mi kota ku kuma timhaka toleto ta leti ti nga ta loko ku ri ku a mi yisa xilo xa 100 rand lexi ivi xibalo xa ko ku ri rand
loko va ku ti-tariffs ta tlakuka swi vula ku tlakuka rhandi liya se loko tlakuka rhandi liya loko munhu loyi a yaku kumbexani swi languta hi tihlo ra gezi mari vona gezi leswi hi xavisaka so munhu i xava hi 100 rand a kuma ti-units ta 50 a swo lembe leri nga hela ivi lembe leri loko a xava hi 100 rand a kuma ti-unit ta 30 swi vula ku tlakuke ti-tariffs letiya hi sweswo nkomiso wa ku hi walowo se swi vula ku swi swo tala leswi nga ta swi kha swi ya America swi suka Afrika-Dzonga swi ta durha le America ku va swi xavisa leyi se ivi swi nga ta ndla ku na vale va nga ta xava ku le America va ta xava hi mali ya le henhla loko ku ve ku na timakete tin'wani vanhu lava va xava va teka swi makiwa swo huma Afrika-Dzonga va nge hi swi teki ku va ta ku hey swa n'wina swi makiwa loko swi tala swi boheka ku va na ntsengo wa le henhla hi mhaka ya ti-tariffs letiya ta 30 leti ti venge ti ta va ti ri koho ka 100 rand yin'wana na yin'wana ku ta va ku ri na 30 rand leyi nga ta va yi ri ya ti-tariffs i nkomiso wa koho walowo se n'wemeli yini kambe tiko leri na ku Donald Trump kahle i hi zondela yini loko ri ku wa hi zonda kambe sweswi n'we ya mi khome timhaka hi mutwenini 0860 002 nongonako i Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM wo sungula hi lo i nhleka aye Botsas aye Mepfokeng i pfukele papa hi ngovo eka Botsas kuna mhaka yin'wanyana lani a ha swi tivi ku ri vaakatiko va lava hi nga tswariwa kwala tiko reri hi fanele hi hanyisa ku yini hi mhaka ya ku timhaka ta misava Botsas a ka ha akiwi lava nga aka ku ni vo lava nga aka khale hina van'wana ya ha lava ku aka hi nge hi aki ku misava a ya ha kumeki loko chela misava va ri wa khomi hi fanele va na phepha ra ku komba ku wehe leswaku i fanele va na certificate ya ku pfumelela ku chela misava i ta kota ku ya aka kumbe ku ita swiyinini hinkwaswo ta ha swi tivi ku laha tikweni ku hanyiwa njhani kahle so loko kahle a fanele mi hi kumela va lava va ta swi veka amoyeni kwalani va lava va department ya swicelwa ku va hi hlamusela ku hi ri vaakatiko hi fanele hi hanyisa ku yini hi twisisa ku yini ku la ku aka hi ku misava a ya ha kumeki misava ya ku aka va Botsas hi nga vulavuli hi tindhawu vulavuli misava ya ku aka Riverside loko va kuma na wa khomiwa Bosand loko va kuma na wa khomiwa se a ha aki xana ke a ni ka akiwa kambe ku fanele ku va na milawu ka n'wina mani kumbexani va vone ku mbangu wu ye wu kha wu onheka swinene ku le ku celaceriweni magoji yo tala lama ma hetala ku ma veka xiyimo xo tika hi ndlela yaleyo no na mi ta Botsas i ntiyiso swiyimo swa hina vanhu a swi ringani Botsas van'wana va swi kota ku va nga suka va xaka tikhampani leti ti nga pfumeleriwa ku cela misava kambe hina vo fana hi meni vulavulaka hi tshembelana ka swigolonyana swa timbhongolo swituruturinyana swi ya hi tlhavela misava la Mukoveni hi swi hakela timali ti hakela ku ti tsanana liya ya ku xavisa hi ti-groups le ka lava valungu va ti hlaya ku hi swixefula swa va xefulaka hi swona a yi nge koteki ku lori ya leyi yi endla ma 2.5 kasi lani a hi kumanyana misava ya ma 500 ma 1000 rand hi kota ku endla swilo swi ya mahlweni tshemba ri misava a ya ha cerini a ka ha aku Botsas se loko ku nga ha akiwi n'wina mi vilerisa yini sweswiwani a mi ku mi kombela ku yini hi ta manyana hi tshama kwihi phela hi le ku kuleni vana va le ku tswariweni vanhu va le ku taleni hi ta manyana hi tshama kwihi a swi nandziki phela ni ku kula ize hi kula i kuma ku ha tshama a kaya a swi lava van'wanyana ku huma mara va ri a ka ha yosiwi misava va vona South Africa ku yime njhani Botsas ya na mitu bawa mi a ni kombela ku mi hi kumela voho mi ta vutisa mi ta lavisisa n'we ku mi ta va kuma njhani hi vanhu lava fanele mi va kuma mi va vutisa ku se ku fanele ku hanyiwa njhani kha lava va tshamaka a ti-rural area ku fana na hina le ni vulavulaka hayi mhaka yitsongo leyo ha na swi tiva mintirho wa mina ku loko mi fona vhele timhaka ta suka ka n'wina se ti ya ka hi se ti teka mina ya inko Botsas kese libuto mina kese 08 hayi ta mi lavela vona hi ta bula na vona impela ku twa ku vera impela ka akiwi na kuve mi la ku aka yini mi la ku aka yini ka vavisirita hi ta bula na vona hi ta va vitana va ta kota ku mi nyika xifaniso ni vona hungu rin'wana la va African National Congress Limpopo va ku va ta susa timeyara na vakhanselara lava va nga tirheku kahle
aya mi susumeta yini lava nga tirheki kahle mi vula yini mi ni vula ku loko mi ku mukhanselara loyi a nga tirhi kahle kumbe meyara loyi a nga tirhi kahle mi va mi kha mi va mi kha mi tirhisa yini va musanda mi va mi kha mi tirhisa yini loko mi ku sweswi mi fikile mi ku hayi hi lava ku vona ku mukhanselara loyi a nga le ku tirheni kumbe meyara loyi a nga le ku tirheni va mi languta yini kumbexana loko vo kuma nkarhi hi byeleni hi ndlela leyo n'wina mi nga kusuhi na vona va byeleni ku loko vo kuma nkarhi va hi byeli ku va ta va kha va langute yini un'wana kha ni byela ku tolo a ku ri ti-council meeting hala loko ya ka masipala loko va na council meeting loko haya ka council meeting se swi vula ku a ku ri busy ngopfu mi langute yini mi la ku ta fika mi ku mi ta tirhisa criterion yi kumbe swiletelo swihi ku loyiwani a nga le ku tirheni loyiwani hi ndlela yaliya kumbe timhaka ta ku va mi la ku pfulela lava va ha ku hlawuriwaka ku va kota ku nghena a ni ku ve na ti-regional conference van'wana va ha vuyangi kahle a va khomi swileti swo ka swi nga ha vuyangiki se mi lava ku kota ku susa vona se mi ku hayi a nga ri ku performe a hi tivi kambe mi swi ri tani ta kuma nkarhi hi kota ku twa ku va angula va ku yini n'wana mi yingiserile ni hlekani muhaxi na vaxingu mpfukeni muyingiseri hi pfukile n'wina mi dyeni hi pfukile a khensa ni va twini nampundonyana ka swin'wana switichi va kha va vulavula hi swona sweswi ni vulavulaka hi swona swa ku ku na vanhu lava va nga ku susiweni na xipikara xa or chief whip hala vo makhado se va susiweni na van'wana mara impela a va tata va ta hi pfula kahle swifuva laha hi lava ku ta hi yona muhaxi yi yelana na timasipala minister Hlavisa ku nga holobye wa COGTA nationally va proposa leswi vuriwaka a white paper for the formulation of a task team leyi nga ta va yi ri ndzeni ka SAPS ku kumeka khothwaku yi ta lwa na vukungundzwana loko a ni ri mutsundzuxi wa vona a ni ta kumeka ni ku hayi khona va nga yi kwalano hi mhaka ku swi kona swiyenge leswi swi nga ti-prove eka nkarhi wo leha ku swa swi kota ku lwisana na vukungundzwani swi tlhela swi vuyisela timali endzhaku laha ti nga yiviwa kona ku na xiyenge xa SIU Special Investigative Unit na Hawks i swiyenge swimbirhi leswi la mina ni nga kona ni twa ku nga ku fanele ku tirhisiwa swona ku kumeka va ya ngunduvanya vukungundzwani lebyi na mina ni pfumelaka ku byi tele aka timasipala hi yo mhaka hi kuma ku ti-municipality a ti swi koti ku yisa vukorhokeri hi ku enela evanhwini hi mhaka ku mali ya chika kusuka laha yi chikaka kona yi ya ka ti-treasury ta ka masipala mara vukorhokeri a byi fikeleli hi laha byi nga languteriwa ha kona loko hi vona vanhu va kha va kumeka va kha va ku nenge ehansi nenge ehenhla va kumeka va kha va rilela vukorhokeri i timhaka ta ku ti-municipality a ti le ku ndzeni ka swona swa ku tala swa kona kambe loko mo languta ko fana na Limpopo a swi talangi mi kuma va kha va ku vanhu va le ku kombiseni ku vilela ha swona ntiyiso se ku nga va ku cince yini sweswi lexi endlaka ku va sungula ku swi vona ku hayi ngoti ku na van'wana va nga ri ku tirheni okay ku na leswi it came at the backdrop muhaxi kumbe endzhaku loko vulavisisi byi kombise timhaka ta ku timasipality to tala ti le ku tsekatsekeni Afrika-Dzonga a ti le ku swi koteni ku kumeka ti yisa vukorhokeri hi lava akatiko va nga swi langutela ha kona ka swiyenge leswiya swimbirhi muhaxi ni khanela ku ya ku heteni ku komba ku va na track record ya kahle Zondo Commission leyi ku rinaniwaka yona ku yi spende R1 billion kumbe na mahlahla yi kote ku vuyisa ndzhaku mali ya ku hundza 11 billion na mahlahla ku komba ku SIU leyi loko minister vo kumeka va ya gongotela president ku president kombela endlela proclamation ya kumeka xiyenge lexi xi ya lavisisa ku humelela eka timasipala why vanhu va nga ri ku kumeni ka vukorhokeri mara vatirhi va kona lava kumekaka va pfuka va ya ku tirheni ka timasipala politically and administratively ku nga kumeka mpfundla wu huma exithaseni and then ku va na swin'wana leswi nga ta kumeka swi kha swi vonakala ku hi ya kwihi tanihi tiko hi mhaka ku lexi nga kona muhaxi
vanhu lava va nga kona ka masipala va ku tala hayi hinkwavo va relaxe ngopfu mhaka a va voni ku ri na consequence management in the sense ya ku lava va nga ku ngheni ka vukungundwani through tithendara na hinkwaswo sweswo a ku na lexi nga ku endliweni a henhla ka vona vo hanya vutomi bya kumeka byi ri bya mavayivayi a byi ringani na muholo leyi va holaka yona so kulukumba xavisa i proposal ya kahle leyi va taka na yona mara ni tunga ka ku fanele ku tirhisiwa ngopfu SIU ku nga vi na xiyenge xin'wana xi tumbuluxiwaka ku kumeka xi lwisana na vugevenga kumbe vukungundwani na vukhamba lebyi nga tala ka timunicipality ta hina muhaxo wa mina ni mi twile vota cancer swinene n'wana mingiseri i ri kumbexana loko hle ya mahlweni na loko hi kha hi vulavula hi ti-tariffs hi vulavula na hi yona yaleyi ya timhaka ta timasipala ni khensile mingiseri wa mina i fambile mingiseri hi ndlela yaleyo i makume ritalo timela tintsena ku bilavura ya 12 loko muhumelerisi vo pfumela loko hi vuya mahungweni ta tlhe hi vulavula hi yona yaleyo ya timasipala na ku twa ku loko timasipala ti kutani va ri yini vona va lava ku tirhisa xiyenge xihi ku la ta fikelela ku vona ku timasipala ti hetelela ti va ti hlongola lava va nga ngopfungopfu loko mi hlongola mukhanselara se i by election a hi swona kumbe a swi ndlisi swona kumbe loko mi hlongola mukhanselara mi tlhe mi n'wi pfala hi wun'wana a ni tivi se loko mi ya ka by election mi vula ku mi la ku ya a vhotini hlambanyana a hi amukele n'wana mingiseriro nhleka minjhani Mhaxo mingiseri pfukeni n'wina minjhani kona na muhumelerisi kwalani but la ku vulavula hi mhaka leyi ya tikhansela ya a ku na ntiyiso la ko vhikavhikiwa hi xitiwana la vanhu tikhansela ta hina to byeriwa ku endla leswi u endla leswi no vo byeriwa ku u fanele leswi hi ndlela so a hi vona lava ti decidelaka va yiza lava hi minkinga kwalani se hi marito man'wana mi vula ku leswi a swa ku mi ku mukhansela ra nga tirhi a swi nge koteki hi ku va tsandzekisiwa hi van'wani loko mi ku vo byeriwa va byeriwa hi mani ku na ti-group to karhi okay la ku endla example president hina president South Africa loko hi langutisa president wa hina ni ehleketa na tatana Zuma a ri ngono u understand president wa hina laya i valungu lava nga hi rhangela laha swo fikhiwa va yisa va veka miza luya Ramaphosa laha swin'wana leswi a swi endlaka hi swi vona loko hi ri kule ku a hi yena lweyi na kwale ka tikhansela swi tano swihehlo leswi mi taku na swo phese swikulu loko mi ku president loko mi ku president a hi yena i valungu ni pfuneni ku swi twisisa sweswi mi swi vulaka mi vone yini a mi swi twisisi Mhaxo ni hlamuseleni la ku twa n'wina mani mi ni lava ku ta twa ku n'wina mi fike njhani kwalano Mhaxi n'wina mi swi vona swa ku president wa hina wa hi xavisa a ni swi voni that's why ni vutisa n'wina a ni hi n'we mi taku na swo phela mi hi mina nga ta na swo n'we mi nga ta na swona hi n'we tanani mi hi byela ku mi fike njhani kwalano hi lani lava ku twa kona loko kwalano mi fike hi mhaka ku a ni endla xikombiso mi nga endli xikombiso xi xo ka xi nga ri na vumbhoni phela mi fanele mi kombisa a ni n'wina mi ri president wa hina a hi na presidente i valungu laya se na ku mi nyika xikombiso lexi ni nga ta kota ku na mina ni nga swi voniku ni ta swi vona ni mpela i that's why ni hlamuseleni kota la ku tsundzuxa hi miza ku na miza n'wanyana wa le Limpopo wa phati n'wanyana ku ni nge vulavuli hi vito miza leswilo hinkwaswo leswi endlekaka sweswiwani u yi byelile xiprofita hinkwaswo leswi mi nga mi vulavula kumbe mi vulavula hi vito n'wina loyi mi lava ku vulavula hi yena i swin'wana mina ni vutisa ku lexi kombisa mi nga xi nyika mi ri leswiwani i swikombiso swa ku president wa hina a hi vona i vana valungu kambe mi le ku hi nyikeni ku hi mhaka ya leswi n'we ma hala ku ta mi byela hi xiprofiti se Mhaxi u lava ku ni kandzela u lava ku ni kandzela u lava ku ni faka lani ta ni nga ngheni kona mara a ni fika kwalani hi timhaka ta xikombiso
ni ku ntisa phela ntisa la ka Mahashi ka ti-journalist ta sweswiwani loko ni langutisile nga ku wena u tirha kahle mara sweswiwani ma yi tiva ntisa mi la ku va mi vulavula yena hina president yena yena la kala mi vele wa hi dlayisa no sweswiwani loko hi langutisa Paul Mashatile ku endleke yini uko no Zuma a ri ngono swinene sweswiwani swi worse loko sweswiwani n'wina kwala ka Munghana Lonene na n'wina tinkingha ti kona leti va kona va ngo n'wina mi right kwalana va kona van'wana va ngo n'wina mi right va kona van'wana lava mi byeletelaka swa ku hey swi endlisa ku ta kota ku fikelela ka ndhawu ya so na kona parlamente swi endliwa tani se kumjana igimeteni kwalo loko miya mkhamvulavula se miya mika mene hlanganisa na ke tsiri boto mine kom hlase kani ai veri lauta va isa lava ka lavi kona ani vini lava swo loko i hehla sweswi iku loko ncindani ala ku ni nghena moyeni ani nge vuli mina ni ku hoiko e fane mbyela ku ncindani ala leri nge yi mama ka ko sena hi kulukumbalo i ri hano na hina president hi mhaka yini o khoma la tsika mhaka ko hayi tshoni ku mangomisa wa re n'weta emsekweni kusuka kwalano ni lava hi vulavula hi timhaka timbirhi ta ku ti-tariffs ti le ku tlakukeni a xikarhi ka vusiku 1 August loko va nga kumeki deal ene a swi ti kombi yi ri kusuhi no fika deal yaleyo se swin'wana swa leswi mi hleneta languta ku twa ku n'we mi ri yini n'we mi landzelelaka timhaka leti va Reserve Bank na vo va languteriwa ku vulavula hi timhaka ta ntswalo ya mali yo lombisa n'we mi ri yini ivi hi hetisela hi liya ya ku va ANC Limpopo va ri hayi vakhanselara lava nga tirhi kahle na timeyara hi ta va susa n'we mi ri yini kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko mani Nkosinathi Chauke va hi byele ku mahungu ya misava ya n'weta misekwini mani Nkosinathi nhlekani eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM ka vula languta nkarhi 20 timinete ntsena ku bela wona ya 12 hi ku mingisero mina tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ku na ku tlakuka ka ti-tariffs ta kolomo ya ka 30% ka swimakiwa kumbe xin'wana na xin'wana lexi humaka Afrika-Dzonga ku ya a America, United States of the America. Se vengerini Afrika-Dzonga mchana yi fanele lava deal na tiko ra America kambe Afrika-Dzonga yi ri yoxe yi nga khomi na mxaka lowu matiko yo fana va Brazil na humele ku langutana na ti-tariffs teto van'wana futhi se va ri ongeti a Brazil ti nga fika na le ka 50% loko avo swi nga hetelela swi va swa ndzi ko ka ni swa le America minkarhi ya ku tala swi tala ku ngopfungopfu swa President Trump a swi tala ku tshama hi ndlela yin'we swi cincacinca kwala na kwala loko a ko mpela swi ta tshamisa sweswo Afrika-Dzonga yi ta va ya ha ri ka xiyimo xa kahle hi ku yi phikizana na tiko ra Brazil hi ku yisa swin'wana swa swimakiwa swa yona a America se swi vula ku loko America yi kha yi ku Afrika-Dzonga i 30% Brazil i 50 swi vula ku va hata makete wu ta va wa ha ri koho ngopfu wolowo wa malamula na yiniyini kambe loko ko va hi ku ku na tiko rin'wana ri nga na malamula ri nga na ti-tariffs ta le hansi swi vula ku malamula ma khome nge duri ku ya America se loko ma nga duri ku ya America swi vula ku va ta teka wona va tshika mali ya Afrika-Dzonga na swimakiwa swin'wana swa timovha na hinkwaswo leswiya se i mhaka leyi kumbexani a hi ta twa ku n'we tanihi vayingiseri ku wena tanihi muyingiseri kwalaho nga koho u ri yini mhaka leyi hi ku ti-tariffs ti ta hi khumba loko swilo sweswi swi tumbuluka ku Afrika-Dzonga swi nga ha yi matikweni yan'wana swi vula ku mali leyi ya vucincanisi na ya ha ti haleni se u ti jikajikela na tirhandi ta hina hala tlhelo ku ve tioyili timbisi hi xava a handle se swi hi tikisela se loko swi ka swi hi tikisela ikhonomi yi ta eka yi khinsama randi yi khinsama loko randi yi khinsama swin'wana na swin'wana swa durha inflation yi ya henhla ku nga ri khale mi ta ku mi kha mi jikajika na beke mi khome mali leyi mi ya ku mi ya xava lofu hi ku mali yi ta va yi lose value se swin'wana swa leswi kumbexana hi faneleke swi langutela ku kha yi anamisa miehleketo yaleyo se ni lava ku ta twa n'wana kumbe yini va ANC Limpopo bona va ri va meyara na vakhanselara lava va nga tirheki kahle va ta va susa n'we mi ri yini makale na ku n'wina mi tiva ku timhaka ta nhlawulo loko mukhanselara a sukile ku ndleka yini vo tisa un'wana va ta n'wi pfala kumbe ku va na ti-by election swi ta olova na
se a ta tsakela ku twana mhaka hele ndlela yale se swin'wana swa leswi kumbexana nga ta va Reserve Bank ya Afrika-Dzonga na vo ve le ka ntshamo lowu namuntlha va nga ta hi nyika xiboho xa ku ntswalo ya mali yo lombisa ya enhla kumbe yi tshamisa swosiya kumbe ya gonyake se swin'wana swa leswi nga ta langutiwa hambileswi President Donald Trump vona va nga kwata hi ku ya vona Reserve Bank yi te hayi a hi se cinca kumbe ku yesa henhla kumbe hansi leswi va kwatisaka ngopfu hikuva va tsakela ku vona mintswalo ya mali yo lombisa yi kha yi mayivo maka kona se a hi ku tumingisa roma mina 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi bula ku ya amahlweni mina na wena na engeta nakambe nomboro i 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'we mi ri yini hi mhaka yeleyo ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi ukayelele eka Afrika wa vulavula kambe hi nga se gimeta mn'wanati ni nge pfumeli mi famba mi nga vulavulanga nchumu hi vantshwa ni kombela ku namuntlha mi nyika mahungu ya kahle hi ku masiku mi tshama mi kha mi ni byela ku mi ri va gonya ntshava va lo qochama na kombela namuntlha swi nga vi tani namuntlha Xitsonga xi aname ngopfu muhaxi loko hi nga lavi ku vula ku va gonya ntshava va lo qochama hi ta ka li boxa ku va senga homu hi ri matsi vantshwa xiyimo xa vantshwa xi le ku tikeriweni swinene leswaku a hi languteni xo sungula ku a hi rhangeni hi vantshwa hinkwavo lava va sukaka ka malembe lamaya ya 15 ku ya fika eka 34 15 to 34 years vona va tetano ku pfumaleka ka vona ka mintirho swi fika ka tiphesente leti fikaku ka 46.1%. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo Swipe kutani u kuma swo tala eka birthday ya ka Boxer xava Lucky Star Pilchards 400 gram damune hi 96 rand Mac hand washing powder 3 kg tinari 250 rand kuma tibilo wa ta 50 loko xava 750 rand eka Boxer sweswo mi ngisera Munghana Lona FM 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM a hi tekeni n'wana mi ngiseri loyi nhleka enhlekani bootpad na vayingiseri a hi papa xo sungula ni lava ku basisa ku ri mukhanselara swi vula yini le ka masipala ku na muhlovo wumbirhi wa makhanselara ku na lava va ngo lo hlawuriwa wadini na lava va nga hlawuriwa hi mhaka ya ku va ANC lo ku hlawuriwi yona se vona va veketeriwa ku va ya tirha ka tikomiti se hi lava ku ri hi swilo leswiwa swi kota ku hambanisiwa se luya a nga nghena hi vito ra ANC a nga susiwa nkarhi wun'wana na wun'wana hi ku a ku voteriwangi yena u voteriwe party ivi yena a deployiwa ku aya ka position liya se mi nge ni nghena ka leyi ya ku xiboho lexi fiki njhani kumbe mi nga se taka lexi xa ku xi fike njhani swi vula ku lava mi vulavulaka hi vona hi lava va ti-PR councillors se mukhanselara wa ward 1 loko mi nge n'wi susi ku loko vo n'wi susa ku ya va na ti-by-election swi ya hi swivangelo swa kona bootpad na vayingiseri swi nga endleka ni le ku teni ni ta swi hlamula ka leswi ni nga ta swi vulavula ndhawu se ANC yi na swistructure lexi va xi vitanaka legislature and governance lexi xi nga subcommittee ka region yin'wana na yin'wana leswi vulaka ku ri varhumiwa hinkwavo va ANC lava tikhanselara va fanele va nyika ti-report un'wana na un'wana ku le wadini ya mina ni endla yini ti-project ti fambisa ku yini so ku ANC yi kota ku swi vona ivi lava va region
va kota ku ya swi yisa ka province va ya nyika report ya region ku ri xikontiri kumbe yinini a xi le ku heleni ma swi twisisa se loko swi kha swi endlisa swi nga heli ANC yi nge tshami hansi yi miyela yi kha yi swi vona ku ti-report a ti fambi swona ma swi vona hi swona swi endlaka ku ANC yi fika ku la yi nge ta susa makhanselara hi ku loko yo ka yi nga masusi n'wina mi ta ku ANC swi vula ku hi yona yi nga va byela ku va endla ku swilo swi nga heli ku va ta dya mali se hi swona leswi nga kona un'wana na un'wana u nyika mara mi vula ku phela leswi mi nge le ku swi vuleni mikiseri loko a himpela a swo endleka ne swi vula ku tiko leri a ri ta va ri ri kule ngopfu hi vukorhokeri yimani mi byela Bootpet mo ka mi nga loko mo ya ka mo ya ka Facebook page ya ANC yi humesi report ya meeting lowu a va wu khomile swilo leswi ni swi vulavulaku i swilo leswi nga ka report a ni le ku kaneta phela a no swi kaneta ni ri loko ku ri ku himpela sweswo a swi endlisiwa sweswo mi vula ku tiko leri a hi ta va hi ri laha hi nga kona sweswi a hi ta va hi ri kona ka ku project yi heta 4 years 5 years a hi ta va hi ri kona a hi ta va nga ri kona se konani swi sungule sweswi ne a hi khensenile pompo ANC ku ze kumi 70% swi vula ku vakulukumba lava nga tshama va le ku tirheni va le ku tirheni hikuva va le ku landzeleriseni a vo lavela lava va ha ku hlawuriwaka switulu hi ku na vanhu va ha ku hlawuriwaka sweswi va nga lo va yimela ku heyi kumbexani hi ta kota ku nghena se hi ta nghenisa ku yini hikuva ha lo ngongololo van'wana tikomiti leti Bootpet ma swi vona se mihundzu humele mixate loko ANC yi tirha miri a yi fane yi nga tirhi ma swi vona yi le ku tirheni yi komba vaaki ripoto liya a yi confidential that's why na mina ni tiya ni vulavula hi yona hikuva yi humesile mi kota ku vona na van'wani va ha ri ku byeriweni hi ANC ku tisani ti-action plan ta ti-project leti ti nga ri ku fambeni mi hi byela ku mi ta lulamisa yini na yini na yini na yini ma swi vona ku ri loko swi tsandza va vhe va swi vona ku swa tsandza a swi pfuni nchumu ANC tirha hi vaakatiko na tinomboro loko ve swilo swi le ku tsandzeni wa pfumela ku na tsandzeka ANC yi lava van'wana yi va nghenisa va kota ku tirha mara yi nge tshami na vanhu hi ku va ta ku yi le ku hlongoleni ka vanhu mi kuma ku munhu ku le ku tsandzekeni ku tirha ma swi vona ende loko a tsandzeka ku tirha kambe mingiseri na chava ku ya mahlweni na swo ta njhekajekisa ri za ri pela vayingiseri lava nga la layinini lava ze va ni kwatela kambe mina ni lava ta mi vutisa ku swi vula ku swi sunguriwa hi administration ya ANC leyi nga ko sweswi leswiwani ke nako i ka ngani eka hi twa ti-project ka ti nga heli ku sukusela kwale ndzhaku yimani mi byela ANC yi sweswiwani loko ni hlamusela structure lexa legislative and governance structure xi kona ende ti-region leti nga nghena ti ka ti-RGC phela swilo leswiwani RGC i ti-branch ma swi vona ti-branch hi tona ti nga endla ku va na ripoto leyi namuntlha yi nga fika yi vulavuriwa le henhla a hi region leyi ngo lo fika yi tshama yi ku a hi yeni ya humesa vanhu ku vulavuriwile a Mopani ku vi na ti-discussions ka ti-region hinkwato leti nga nghena ta ANC ku vi na ti-RGC leti nga fika ti vulavula va vona na ti-challenges leti nga endlaku ku heluza na matimba aka ti-local government se va ti vona ku tin'wani ti-problem i khale hi kha hi tsundzuxana mara swilo a swi cinci se hi fanele hi kota ku cinca swilo na cancer Bootpet na vayingiseri khensile xirho xa ANC munhu lumbe a amukele lungwani loyi hlekani hani lo hlaya report aya un'wana mikiseri loyi hlekani eba inhlekani ka Munghana Lonene FM hi mamukerini hayi khale a nga mpfukile hi pfukile minjhani hayi pfukile a briefing ya ku a ku ri na a benchmark yo karhi leyi a hi yi vekile ku ri khanselara meyara municipal manager va fanele va tirha ku fika laha ene loko va nga tirhangi ku fika laha va susa ni vula yini khalanga ni vula hi ku a Limpopo hi ku ya hi mina hi hava na masipala na wun'we lowu hi nga ta ku wu le ku tirheni a ni tivi loko ku ri ku wu hi kona lowu u nga convinced ku masipala lowu wu le ku tirheni se swi vula ku a ku fanele ku susiwa timeyara hinkwato
ku susiwa ti-municipal manager hinkwato ku susiwa ti-CFO hinkwato na hinkwavo lava va nga nyikiwa matimba ya ku vona ku masipala wa rhana kahle wu functiona kahle hi mhaka ku loko swi nga ri tani khalanga tsundzuka ku ka tipolitiki ngopfungopfu ka vandla leri ri nga ku fumeni na mavandla hinkwawo ku tshama ku kha ku ri na ti-factional battles ku tshama ku kha ku ri na nyimpi ya tipolitiki ku lweriwa ku loyi a hi fambi na yena loyi a hi fambi na yena loyi hi nga n'wi twisa njhani ku vava a swa ha koteki na ku inconvince mina ku mani ni ya ku n'wi suseni hi mhaka ku a nga tirhangi loko i nga ni byelangi ku a fane a tirhe yini lexi nga n'wi tsana you can't tell me i ta ni byela ku i ya susa chief whip hi mhaka ku chief whip i le kusuhi ka division in the party i service delivery sweswo I service delivery ani loko aka tisa ku avana aka vandla i kavanyeta matirhelo hi ku vandla loko ri nga khomananga a ri tirhi kahle no swi nge vi ntiyiso sweswo khalanga swa ku loko a tisa ku avana i tisa ku avana njhani because ku na ti-resolution leti vandla yi nga ri teka yena lexi a ku endla xona i ku meka sure ku ri vanhu lava va implementa the resolution na ti-decision leti vandla yi nga ri teka ku ka masipala wa Makhado ka masipala wa Polokwane ku fambisiwa xilo lexi hi leswi a faneke a endla swona ntsena se kumbe xani ku na vanhu vo tala khalanga lava susiwaka hi mhaka ku va yime endleleni ya vanhu ku va nga dyeli ene va nge swi vuli sweswo because ku na vanhu vo tala lava lava ku tirhisa tikhanselara na vanhu vo tala lava nga ka masipala ku tifumisa immediately i lwa na swona i yima ndleleni ku fane ku va na xilo lexi makeleriwaka ku luhangu suse hi mhaka ku i 1 2 3 a vo va ta yi byela ku endle yini i ta kuma ku ri ku hava evidence ya ku himpela i le kusuhi ka division ko va timhaka ta ti-political factionalism leti ti nga ku luweni aka vandla se mina ku hi mina khalanga masipala hinkwayo leyi hi nga ka yona ni yi tivaka hi na problem ya switarata a swi le ku khuleriweni ha ri na maproblem ya mamati ku na timasipala leti nga tsandzeka na ku rejistara swisiwana ku swi kuma gezi ra mahala loko swi xava gezi swilo sweswo hinkwaswo timasipala across the board ya le Limpopo tin'wana ti feyile na ti-audit a hi twi nchumu hi tona hi ya ka nhlawuli khalanga lembe leri taka i nge ni byeli ku munhu i tirhile mi sungule ku swi vona rini ku i le ku feyileni munhu because se ya ka nhlawuli veri ku na xiviko xi nga huma miya xihlaya na ha ku byeriwa sweswi miya xihlaya xi koho ka website ya ANC xo komba ku timasipala leti a ti tirhangi vakhanselara lava a va landzelerisangi ti-project walowo khalanga ku ngo va ku la ta va na xilo xo tisirhelela hi xona mina a ni swi pfumeli kahle sweswo mara lexi ni vulaka xona sweswiwani i ku ri ku nga tirhisiwi tinyimpi ta tipolitiki ku susa vanhu a ku tirhisiwi timhaka ta service delivery hi mpela okay political head ya ka masipala i meyara accounting officer ya ka masipala i municipal manager loko vanhu va lava mbirhi va nga susiwangi nga ti ta ni byela ku i wo susa xikhayamambuti lexo ka xi nga tiveki nchumu xo va xi tlhavele laha mi xi susa mi ku a xi tirhangi rhangani hi le henhla le ene va nga i nga yi susa meyara leyi nga ka xileti xa wena ka province ka loko mi kha ti ya ka provincial conference i nga n'wi susa because i ta na vanhu i nga n'wi remove the regional chairperson loyi i nga langutela ku i fane a ta na vanhu ku a ta ku tlakula ku i ya va provincial chair kumbe provincial secretary i nge n'wi susi khalanga hi vulavule ntiyiso lava nga ta susiwa hi va lava ana kumbe va ha ri hava matimba hikuva ana matimba ngwenya i mati gwava va ri hava matimba lava nga ta susiwa va to va ka layini ya leyo fana na magwava hikuva a va na matimba mara lava nga na matimba va nge susiwi khalanga irrespective ya matirhelo ya vona ene loko se ku susiwa un'wana ta sungula ku yi pfulela tifayili kwalaho ku vonani ku susiwe mina luya i sele mara ma swi vona project liya ti le ku heleni laha ka masipala wa yena tatwa swilo swo tala khalanga lexi hluphaku i timhaka ku ri time and again ku va ku ri na vanhu lava nga targetiwa va faneleke va va xitlhavela se a ya matirhelo ya kahle ene sweswo khalanga a swi endliwi ka province ntsena swi endliwa ni le ka national swi endliwa ni le ka timasipala i tshamela ri maxele ya ku loko i nga fambi na yena because ti-project loko ti ri kona vanhu va nga ti fambisanga kahle a ti yimeli ku hi ya ka local government election mi faneleke mi ku mi susa munhu mi la ku susa munhu mi ta fika mi ku
hi nga hi tsandzekisi hi n'wi susile hi voteleni mi la ku tirhisa strategy leswaku a hi fanele mi tisele mati khala nga ka tisangi hi n'wi susile yena ni mahlweni mi hi votela a hi ntiyiso van'wana tipolitiki na mithevele ku tifumiseni khala nga swisiwana swi le ku dyeni ka kokora xilondo vanhu va na mapurasi va na tiyindlu va na yini hinkwavo ku vula ka Chrisana a ku lexi ni chavisaka na loko hi ta teka tiko i ku vona macomrade va sukile a vanhwini va kha va famba hi timovha to durha va ri na tiplot va ri na mapurasi va rivele hi swisiwana vanhu va hava mati a hi sungulangi namuntlha ku ka ku nga ri na mati hi laha maameleni na ntoni ka ha ri na problem timali ti dyiwile ku endliwa yini namuntlha hi rana hi mamafiya lama loko hi vulavula ma ku dlayako a ma lavi munhu a vulavula ntiyiso se it's a problem khalanga swilo sweswo mina a ni swi teki lava nga ta susiwa ku ta va ku ri switlhavela it has nothing to do with service delivery hi le ku hluphekeni loko swi ri tano a ku susiwa vanhu hinkwako ka timasipala ku hava masipala yo nga ku phefemeni a Limpopo yo nemetwe danke enko nga twini ku ri kumbala veri ku hava masipala leyi himpela hi famba emahlweni hi va hungu lama rhangeke emahlweni Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM kulo sa minute nhungu ne awura ya n'wenhla ka nhloko mangu emisava hi nomo wa Mani Nkosinathi Chauke ka Munghana Lonene FM hlekani la Gauteng Mpumalanga Mpumalanga even vona premier wa emisava khalanga hikwala na khetsa van'wana va yingiseri va hina loko na heta nongonoko to va fona khalanga ni mitwini mkhambulavula hayi leswi ya hita swilulamisa leswi hele ka so vakako a hi amukeleni loyi nhleka ayi vaxumi papa mipfukini hina hi chava n'wina papa n'wina minjhani awa vatomi mo hi nghena ka tona teka ANC na masipala inkomo mativa ku na problem i nga susi munhu loko a nga khomangi masipala i siya nhloko ya masipala nhloko ya masipala i meyara why ni vulavula so ni ta vulavula ni kongomisa masipala wa lowu ni nga ka wona wa Lethaba ya wa ku rhangeliwa hi khasele Takuma Mamanyuwa na vanhu va yena swilo leswi swi loko mu ku vanhu va yena mi vula yini bote a ni mi twisisi mi vula ku yini loko kumbe loko mi nga ku vanhu va yena kumbexani mi ku na management ya masipala loko mi ku vanhu va yena nga ri se swo va swa vona ni ta swi vulisa sweswo i swa vo vona because loko mo langutisa last wa masiku nyana Tuesback ku hume report ya ku masipala wa Lethaba wu kolota 69 million wu tirhise 69 million leyo ka yi nga tiveki ku yiye kwini namuntlha swa vuya tolo swa vuya va ku murhange matsalani wa ANC wa vuya u ri hlekete hi lava ku xupula vanhu lava nga tirhiku ende va karhi va swi tiva already se ku na vanhu lava va nga va hlongola va nga va humesa ka khasele ni vulavula hi la a Lethaba ku na munhu loyi va nga n'wi humesa ene munhu waloye o va ka khansele ya vona mara u fela ku va a nga fambi na vona hi xileti xa vona se ku humesa loko mi vula kona mi vula yini va n'wi humesa ka khansele mi vula yini mi vula ku hlongoriwini yes kambe xivangelo okay handle ka ku n'wina mi ri xivangelo i xileti bona va nyika xivangelo xa yini vona va ta veka sweswi va veka swona swi va favoraka a sayitini ya vona va ku yini ku i avanyisa u ava vana u ava vana vandarini lero ka ri nga ri na ntiyiso na leswi a swi vulavulaka hi murhangeli wa ANC ya Limpopo a hi swona ko va mhaka ya politiki matter andzeni ka ANC ene loko va nga tlhogomeli lembe leri taku ya ka khansele ya ka ti-ward council swi ta tiko kambe i ncini xi kasi mi lava yini a ni n'wina tanihi vaaki mi lava ku mi korhokeriwa ANC leyi nga na matimba ka timasipala hinkwato
kumbe yi handle ka yin'we a Limpopo yi ri hayi vanhu lava nga tirhi ku hava susa naswona hi swona. Okay, hi sweswo i ncini lexi xi endlaku va tsandzeka ku hlongola moni vheta ni vula ni ku i ncini lexi xi endlaku ku va tsandzeka ku hlongola yena khasele Dagmama Manyiwa patu leri ri na 8 years ri tshikiwile ra sikhutesa i diyeleni Chuhol City. Kambe mara ani ri mapatu lama ani mapatu lama a hi ma masipala. A ya masipala hi swona. Se mara mi ta ze mi hi vulavisa ngopfu. Mina ni lava swona ni mi tele swona that's good ku na swilo swo tala leswi swi nga ku feyilini ende loko swi feyila mi lava ku langutisa mani mi lava ku langutisa lava va nga hansi or mi langutisa nhloko ku fana na loko ku feyila yini ni nyikeni xikombiso leya patu ni mi parile a hi yeneni ka yin'wana ni mi twini loko ku na swilo swo tala la number 1 i mati ni vula la ndhawini leyi ni nga ka yona a Lethaba ya mati ima Mopani eya Mopani hi swona va khalanga mara hi le hansi ka masipala wini sweswiwa la me ni tshama kona ni tshama hansi ka Lethaba ani mara mati ma Mopani hi va vona ku kuma mati n'we va Mopani swi hleketeri kahle hi ta vuya swi hleketeri kahle hi ta vuya hi ta yisa mahlweni ya le mhaka ku hinkwato se ni le ku mi paleni a mi le ku wineni yimani hi twa lava tariffs vona ku va ri yini hi ndlela leyo a ni va tivi meyara lava mina lava mi vulavulaka a ndzi tshama ni vulavula na vona le moyeni kwala se a no va yimelela kambe tanani na swilo leswi hi swi tiva swi nga swona loko mi ku pato a hi ra vona loko mi ku mati a hi ma vona ma swi vona handle ka loko ri ku mi tiva swin'wana kambe n'wana mi yingiseri hi lowu ni hleka buta mina minjhani hi pfukile a khensa swinene mani n'wina mi twala mi tshame kahle la mi nga kona mani kombela mi ku i nyana rito okay alright hayi la ku veka nyana ra vusiwana ka la tariff a swi tiva ngopfu swa tariff mara la ku veka nyoloxinyana leyi nga nayo swi kahle ngopfu sweswo hina hi le amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka vona tanani na vona okay no but mi vutise xivutiso xa ku America yi zondela yini ka South Africa ni la ku sungula hi kwalani America the reason ku vona ka mina ku ve yi tlakusa mhaka ya ti-tariff xo sungula i ku ve na timhaka leta ku ve ni South Africa yi yise Israel le ka court ya Netherlands at The Hague matsundzuka at The Hague ni vona xin'wana ku ve kun'wana xin'wana xa koxa ene mi nga rivali leswaku ti-policies ta America ti influensiwa hi APEC ma vona APEC mos leyi yi nga lobby ya Israel yi na influence ngopfu ka timhaka ka Congress ya le America and Congress ya America mi nga vona leswaku yo yi endlaka leswaku yi pasa ti-policies ta America ma twisisa se mina hi ku vona ka me yin'we reason ya ko hi yo yaleyo yin'wana ko ya vumbirhi nga va ku ri timhaka ta ku South Africa yi le ka BRICS and ma swi tiva swa ku America a yi na vuxaka bya kahle na matiko lama le BRICS loko swi ta ka ti-policies ta yona ma swona mara mina a ni voni ku va mhaka ya ku yi tlakusa ti-tariff mina ni yi vona hi tindlela timbirhi ka nkarhi wa sweswi vele yi ta hi vavisa ti-tariff vele na swi mara on a long run yi ta hi pfuna yi ta hi pfuna hi ndlela leyi sweswi loko yi tlakusa ti-tariff leti vele a ni ri yi vulavula hi 30% and then ka matiko ya BRICS ta tlhela ka yi eda 10% loko ku na swivulavulo swa ku fana na sweswo yi hi pfuna ku ri hina hi kota ku va na hi languta ka timakete tin'wana hi nga dipendi ka USA ngopfu ma swi vona vutlhela ene loko hi nga dipendi ka USA swi vula ku swilo leswi ya phela loko va swi xava a va ngo swi xava hi ku vo tsakisa hina a va swi xava hi ku na vo va swi lava swi vula ku na vo se va ta sungula ku hlupheka hi swo hi ntivisa le vutlhela ni vulavula leswo so vo hi pfuna hi ndlela yin'wana so mina vele na swi languta hi tindlela timbirhi vele ku sweswi ikhonomi ya hina vele a yi tshamisekanga ya tekeni vele swi ta hi vavisa mara ku ya mahlweni swi ta hi pfuna na hina hi tekeni advantage ka swilo leswi va swi endlaka ku na swin'wana swi na advantage na positive na negative na khensa ni vona nkarhi vuto wa mina ku khensa mina hlayisekani n'wana mani nkarhi wa mahungu a yineni mahungwini inkomu papa hi sweswo mingiseri va ri a hi yeneni mahungwini mina ni nga ha vula yini eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM
makomba ndlela eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela ungayelelesi eka Afrika wa vulavula swigevenga leswi ka le henhla mbulayi ne vula vona van'watipolitiki lava va nga tshama asitulwini lava Mandela a nga lwela freedom ka vona ku va freedom ya ku se hi nga yiva mali hi ku hi ntshunxekile vona va lavaya hi vona lava va kumekaka va karhi va ri lava nga ku tikiseni sweswiwani loko va ku na loyi u na nandzu mindzuku va ku hayi u tshike ntirho a nga ko tshika ntirho hi mhaka ku kumbe ku yini i ku khochana ku hayi u ta kota ku kuma timfanelo ta wena na timali resign ni vulavula hi kheni kunene swilo leswiya swo va swi karhi swi ri makungu ya swigevenga kuloni sweswi nga koho ku tshika ntirho u yima sayitini van'wana lava ngo va caciwile va ri va caciwile mara ku caciwa ka vona ti-benefit letiya ta mugayo va ha ti kuma khoneni mara va ku pfumela ku hi ku cacile ku hi kota ku seva vito leriwani ra nhlangano lowu wu nga ku pfumeni Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Inhlekani Khalanga na muhumelerisi wa n'wina Ncindani kwalano Khalanga leswi vulavuliweke hi vandla ra ANC a Limpopo leswaku tikhanselara na timeyara lava nga nyikiwa ka tiko vukorhokeri va nga tirheki hi matimba va ta susiwa a va fanele va swi endle khale musi tikhanselara leti na timeyara leti va nga ri ku tirheni vo tala va kha va tshembisa hina vaakatiko switshembiso swa mahala ko va swi vona ku sweswi a fanele va sungule khale malembe ndzhaku sweswo ku ri loko tikhanselara na timeyara ti nga tirhi ntirho wa tona ta susiwa sweswi is too late Khalanga inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi leswo susa tikhanselara a swi sungulangi sweswi mhaka ku ta ti-election mina mphathi ya vanhu va nga endla report liya after ANC lose ngopfu i lose majority i tshame hansi endla ti-research swi vona ku problem yi tale ka ti-local government hi laha vanhu va tiva ku hava mati ku hava mapatu na yini se vakhanselara vo tala va kumeke ku hayi a va tirhi swona va vitaniwini va replya from then va kota ku hlongoriwa na EFF la Collins Chabani suse mukhanselara un'wana va ku anga tirhi kahle mara va nge swi vuli mhaka ku vona va lava ku swi vula mara va suse munhu va ku anga tirhi kahle va mu replace sweswi hi May ka Munghana Lonene mi tsakile va hisa lava va na strategy yo hisa lava ANC loko va ku timafia mina sungula ku va hisa lava ni va rhandza mhaka ya politiki ku vula ntisa ni yi landzelile mara leswi se swi nga hi xiswona ku ri sweswiwani hi ku yiwa ku votiweni lembe leri tako hi le ku kokiweni ku ma vona ku ha tirha manjeni hi serious ha clean hi votelini ene hi ta ya va votela va ni tsakisini loko ku ri ntiyiso ku na milandu leyi va nga hi endla hi ku swi nga ndika ku ri na un'wana o fela sopo nyama a nga dyangi la a ni pfumeli leswi va swi vurisaka swona swi ku ta huma vanhu va ringana vo more than 100 musi nge humi 5 ku ya huma vanhu vo tala ngopfu timasipala ta hina hinkwato a ti endli swona kasi ta vuya musi ungayelelesi eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele mafolowini ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a nga kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani ani hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi a ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i mafolowini lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaka va dlaya va xavisa ti-drugs government
you know ku ri na ku xavisa vana mabindzu mara la ti-act se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeleli Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM Makhomba Ndlela i 14 timinete ntsena ku bela awara ya 14 tiko leri ra va Nelson Mandela ra va proudly South Africa ra va Rainbow Nation ri langutane na ntshava ya kona i ya timhaka ta ku va ku ngeteriwa ti-tariffs kwalomuya ka 30% ka swimakiwa leswi nga ta suka Afrika-Dzonga swi ya a America. Van'wana va ko loko vo ala ku teka malamula ya hina swi na mhaka hi ta vona ku hi ta yisa kwihi vona na vo to kaleliwa hi malamula kambe yi va ni twa Dr. Kingsley Makhubele hi twa ku va ri yini loko ni nga hoxisi va tirhile na timhaka leti ta va proudly South Africa ni tshemba va ta hi pfuna ku twisisa timhaka leti ta ti-tariffs letiwani. Dokotela mina loko ni hlamusela timhaka ta ti-tariffs a ni ti hlamusela hi ku loko ni tirhisa namuntlha ni tirhisa ntlhanu wa makume ku nga 100 rand ni xava gezi ni kuma ti-units ta 50 loko va ku ti-tariffs ti tlakukile ni tirhisa 100 rand yele ya ku fana kambe ti-units se ti vuya ti ri 34 hi swona leswi swi endlisaka swona hi pfuneni dokotela i nhlekani insikani Khalanga khense ngopfu man ni vulavula ntiyiso Khalanga ti-tariffs ti hakela hi hina vaakatiko a ti hakeli mfumo hikuva loko tiko ra le America ri hoxa ti-tariffs aka teka malamula hina lava xavaka va teka ti-price letiwani va ti nyika va teka vanhu va le America hi vona va nga ta hakela ti-tariffs. Ti-tariffs ti affecta ngopfu vanhu a ti affecti mfumo. Se ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona na America kahle ku le ku ndlekeni ka yini la dokotela? Khalanga mativa mina leswi ni swi vonisaka hi swona problem yikulukumba hikuva aka malembe la nga hundza a hi focus eka leswa AGOA swa mabindzu between South Africa na America. Khalanga xikulukumba ku langutisa ku cinca ka misava ku cinca ka ku humelela ka ti-country tintshwa leti vonisaka matimba a tona a misaveni to fana na vo China na yini vo BRICS hi xona xikulukumba lexi affectaka ma-America. Loko ma langutisa economy ta hina ku ri hina ku na document leyi nga humesiwa hi DTI sweswi ku ri va proposa arrangement leyi na ma-America Khalanga va ri hi ta investa $3.3 billion America 3.3 billion yi endla about $59 billion hi le hi ringetaku ku yi nyiketa Trump ku ri a kota ku hi khomela ka tariffs. Malomi langutisa ku ri matiko fana na va Europe va proposa yini Khalanga elambona ku ai problem ya mabindzu leyi nga kona. I mean Europe yi ri ta xava about 750 billion ya natural gas from America in the next 3 years. Baphinda baku bata yenda about 600 billion. Loko mi langutisa these two figures Khalanga tienda about 2.6 trillion rand. Hina havula hi 56 billion rand. Mabona ku ri ai problem ya mali le. So 3 billion ai nchumu ka America. Xikulukumba iselexi xi vitana the geopolitical changes leti nga kona yona problem leyi va nga na yona. Ti-geopolitical changes leti mi vulavulaka hi tona hi nga se languta ku nga va ku ri tihi leti hi khumbaka kumbexani xivutiso lexi a hi fanele hi sungula hi xona i ku hi tlhelela le ndzhaku leyi matsundzuka leyi a ma ha ri CEO kona mi ku brand South Africa yo hi yoxe ku ndleka yini hi brand ya yona ku nga ri a ya ha ri na ntikelo ka brand tanihi tiko kumbe brand yona hi yoxe. Hi onhile brand ya hina South Africa loko mi languta sweswi hi busy ku vulavuriwa hi swigevenga leswi nga kona mfumeni swigevenga leswi nga maphoriseni yini i se lexi nga focus ka xona xi affecta brand ya hina ngopfu. That's why brand ya hina na le handle I appeal the bonds ta hina ti-treasurer bonds ta hina i problem ngopfu ku hava vanhu lava xavaka treasurer bonds ta hina kahle hi mhaka ku ri brand ya hina ya affectiwe hi behavior ya hina. Ni pfumelana na mingiselo la vula na hamba kwate ngopfu hi mhaka ku ri tiko ra Mandela tiko ra Mandela ra hina fanele hi ri lunghisa swin'wana leswi lava hina hi lunghisa
hi one brand ya hina khalanga ngopfu hi nga vaakatiko. se ku va hi one brand leyi swi nga va swi ri na nsusumeto ka leswi hi langutisiwaka xiswona ku fana na hi leswi Donald Trump va hi langutisaka swona swi za swi hi fikisela ka ti-tariffs leti. I ntiyiso khalanga un'wana na un'wanyana swi wa ti endlela manjhe hi mhaka ku ri brand ya hina a hi tiveka ngopfu hi tiko hi country leyi kotaku ku lunghisa swilo. That's why hi tikumeka G20 khalanga hi tikumeka G20 i ti-economy ta yi-20 ta le henhla emisaveni. South Africa is hardly aka $1 trillion. Hari loko mi langutisa GDP ya hina $419 billion. And lava va nga kona laha i vanhu va nga na ti-trillion. South Africa a yi nga fanelanga yi ve kona kwalano. Hi ve kona kwalano hi mhaka ku ri a ku ri na perception ku ri hina hi representa Africa hinkwayo hi nga Afrika-Dzonga. Manje swi ehlile that credibility leyi hi ri na yona khalanga yi ehle ngopfu manje hi mhaka behavior ya hina. Leswana loko hi ya ka Trump hi n'wi byela ku ri vona hi ta tisa $3.3 billion hi ta investor in private investment. A nga yi languti no yi languti i yini 3.3 billion khalanga ku ri na vanhu lava nga queuing va la ku hoxa ti-tens and tens ta ti-billion. Bona ni Brazil ku endlaka la yini yona sweswi a ni mingise earlier i ntiyiso leswi va mi swi vulavula. Trump la ku byela Brazil ku ri yi nga khomi president wa khale wa le Brazil a ringeta ku susa mfumo hi ndlela leyi nga fambisaka na wa le Brazil. A hi swi swa yena leswo. Trump u ta la ka u hi byela ku ri hayi a nga twani na milawu yin'wana leyi nga kona swa BEE. A swi lavi yena leswo. I mhaka ku ri brand ya hina yi lose credibility na yona a yi koti ku yima milenge. Brazil ya yima milenge yi ta retaliate ka leswa Trump. Hina se humese statement xa ku ri hayi hi nge tlheriseli hi ta zama ku vulavula na vona. Trump a nga yi twisisi language leyo. Tolweni la a ku ri na meeting ya Stockholm ya China na America. Meeting leyi collapsile mhaka ku ri ma-America va fike ka meeting leyiwani va byela prime minister ya le China ku ri vona wena u nga xavi mafurha ya le Russia. A va byela ku ri never ntwa hi n'wina. And mhaka leyi ya mafurha yi kulukumba a ni langutise statistic loko ni preparela discussion leyi na n'wina khalanga. Va vona ma-America va producer 12.9 million barrel per day. Mara va tirhisa 19.7 million per day. So va lava mafurha ngopfu. Yeah. And ma-America va producer mafurha, va producer oil leyi ngopfu. Mara fanele va yi producer ka price ya le hansi ngopfu. Loko price ya oil yi khuphuka yi ya henhla swisanani a va swi koti ku va endla deep oil drilling. Loko mi langutisa ma-Russia ya vona, ma-Russia va producer 9.4 million barrel hi siku. Mara leyi va yi consumer ku hi siku is 3.4. So swi vula ku ri leyin'wanyana 6.1 leyi fanele va yi xavisa. And a va lavi China yi xava oil ya le Russia. That's why China va byele ku ri hayi mi nga famba ma ticukumetela lwandle hina hi ta yi xava oil leyi. And ti-discussion ta vona ti collapsile. America va byela ku ri no hina hi ta impose 500% tariffs aka n'wina. Ma-China va ri hi yimerile. Hina a hi swi koti ku yima hi hina ho khizama hi matsolo hi kombela ku ri kombela mi hi khomela ma-America va yi twisisa leyo. I kombela mi hi khomela laha mi hi nga onhangi nchumu kumbexani ni kombela mi nga onhangi nchumu khalanga. Ni khomeleni kwalano brand ya hina a hi nchumu. Ni khomeleni kwalano dokodela ni hundza hi laha hi ku la ta languta ku swi tlanga kwihi ku hi ku okay ta languta timakete tin'wani loko ku ri ku swi lava ti-oil anakeni hi va ma-7 na va Russia hi va ma-7 na va China ku fana na sweswi matiko yan'wani hambi ku ri India leyi vonaka ku yi ri munghanankulu wa America ya tikomba ku na ya swi kota ku tiyimela hi ku mi nga tisa ti-tariffs ta n'wina hambi ivi va ze va xavelela ku va America va tisaka 25%. Kambe hi ta bula hi yeleyo mo ni khomela tani dokodela ni sungula ni hundza hi laha. Inkomi dokodela Kingsley Makhuvele ni nge fambi ni nga ku byela ku maviti ya vo hi humani kahle kahle. Spa yi ku tisela mintsovo leyikulu.
Shaba 800 gram Nescafe coffee pouch hi nga katsi decaf hi 119.99 u hlayisa 30 rand hi ti-Spar rewards kumbe 3 kg sunlight and washing powder to hambanahambana hi 79.99 u hlayisa 25 rand hi ti-Spar rewards xikan'wekan'we u nga tiwinela xiphemu xa wena xa 6 million rand ya mali nkarhi wolowo mintsengo leyi yi kumeka ku ya fikela ti 6 August loko xitoko xa ha kumeka ku na swipimelo. Hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hi leswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Cylinder Specials build it emkhudlu Grasscop na Thula Mahashi build it God lemleriwa imintshova msitsama miyivona 2500 liters Africa Water Tech 1995 50 kg KBC cement 89.99 wheelbarrow 349 rand uswitwe kahle 349 rand ntsena hi vhengele ra wena ra swo aka hi tlhe ku siyana cinci exikhwameni hi le mkhudlu Grasscop na Thula Mahashi build it Cylinder Specials. Hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hi leswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. A ku na supermarket yo chipa ku tlula Usave. Leswi swi vula mimbukuto leyikulu eka swixaviwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu. Swa nkoka swa siku na siku na swo tala. Kuma 400 gram ya Lucky Star Pilchards in tomato sauce kumbe in hot chili sauce hi 24.99 yin'we na 2.2 kg ya Safe regular hand washing powder hi 47.99 ntsena. Mimbukuto leyi yi kumeka ku fikela hi ti 10 August 2025. U nga kayeli eka mimbukuto leyo hlamarisa na swo tala ntsena eka Usave. Laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo. sweswo mingisera umngana lona FM makomba ndlela nangona ku Africa wa vulavula hi tela nangona kusuka le studio 2A ile Polokwane ni famba na Dr. Kingsley Mokoele i un'wana wa lava va landzelaka timhaka ta matiko ya misava hi ndlela yaleyo se yo mhaka kha hi bula na vona hi languteka timhaka leti ta ti-tariffs letiwani leti nga ta veka ntshikelelo eka hina ku na ku chava ka kumbe yin'wana ya mintirho yi nga kavanyeteka. Dokotela a hi yeneni mahlweni khensile ku va mi ni khomele tani a na ha vulavula hi timhaka ta matiko ya laman'wani ku swi tsandza kwihi ku hi languta tlhelo rin'wani hi ya ti xavela ka vanghana va hina. Kalanga loko mo teka Angola leyi va nga va maseve va hina van'wanyana hi kulela kona laha Angola hi nkarhi loyi a le a chavela wawa hi nga xava oil ya hina Angola mara a hi swi koti hikuva sweswi hi byela ma-America ku ri hi ta xava LNG gas ya hina aka ma-America hi leswi swi kombelaka ku ri hi ta xava ka n'wina mara LNG gas yi kona la Mozambique na le Tanzania hi nga xava kona ya fambi ya xava ya le America leyi duraka ngopfu hi yona problem ya hina fanele hi languta yin'we hi tshikile ku xava oil ya hina Iran hi mhaka ya ma-America leswi va swi vitanaka ti-secondary sanction hi leswi va zamaka ku swi endla ka China leswi ma-China va byela ku ri vona a never va swi yimela leswi a fanele hi zama ku languta ku ri hi nga xavisa kwihi swilo swin'wanyana hi kombele aka phati ya document leyi nga nyiketiwa mfumo wa le America hi vula leswaku ri ti-agricultural products ta hina ti ta va duty free na ta ma-America ti ta va duty free la hikuva a ni ri ti-season ta hina a ti fambelani mara swi ta hi vangela problem leswi hi phinda hi kombela ma-America ku ri tihuku leti hi ta xava ka vona hi xava tihuku wa Brazil sweswi ta hi lwisa na Brazil lava nga vanghani va hina ngopfu ku ri leti ta le America ti ta nghena mahala without tariffs la fanele hi zama ku balansa swilo leswiwani ene hi lani vona ku ri hi ta va na problem yikulukumba ngopfu hi ta phinda hi lwa na vanghani va hina hi mhaka ya ma-America hikuva a ni tivi ini xikulukumba lexi hi chavaku ma-America hi xona hikuva na trading partner ya hina
China yona yi nga henhla ngopfu ku hundza ma-America. Timovha leti xavisiwaku le America a hi ti aki timovha leti a ti endliwile ho assembula la ti huma Europe ti huma vo Japan a ti assembula la ti yisa America. So i swilo leswi fanele hi swi languta Khalanga mi vulavula ntiyiso ku ri hi nga xavisa kwihi swin'wana leswi hi nga na swona. America sweswi tanihiloko hi vulavula Khalanga yi va yi xava ni vone report leya ka New York Times va yi xava 98% ya chrome ore ya la South Africa. So consumption ya America 98% ya chrome ore yi huma la South Africa. Yi ta nghena hi yona leyi never va na ti-tariffs. Ti-mineral resources ta hina leti America yi ti lavaka ma-America yi ta endla zero rate ya ti-tariffs ta tona ti ta nghena free la ya America. Ini nga tirhisi leswo hi fana na ma-China ku ri no loko mi endla swona hina chrome ore ya hina hi ta yi pfala va yi ta collapse industry ya vona. Hina Afrika-Dzonga yi na 83 or 87% ya ti-platinum ti tirhisiwa ngopfu aka timovha. Loko ho pfala platinum leyiwani motor industry ya America yi ta collapse yona hi yona. A hi swi koti ku va byela ku loko mi endla swona hina hi ta endla so ha chava hi chava yini. Ana hala ku vutisa sweswo ho chava kumbe ho va hi nga swi tivi ku hi na tlhari leri hi nga ri tirhisaka kumbe swa ndla va swi voni vanhu loko phela mina leswi. Khalanga mativa i swilo swin'wanyana leswi hi karhi hi swi vulavula na vanhu van'wanyana ka masiku lawa nga hundza aka swilo leswa multipolarity ku ri matimba laya nga kona aka matiko laha humelelaka sweswi a ku ha ri mhaka ya matlhari ya nyimpi ku va na ku ri ikhonomi ya n'wina yi tani kwihi swi ya hi ku ri ku na ti-resources ta njhani. Ti-resources letiwani i ti-sources ta power. Hina a hi si tshama hi hleketa kahle hi nga Afrika-Dzonga ku ri i yini lexi hi nga xi tirhisaka ku kota ku bagina na matiko an'wanyana. I yini strength xa hina, i yini ti-sources power ta hina. Hi xilo lexi nga problem la a ku hleketiwi outside the box. Mativa ma-China sweswi Khalanga sometimes hi vo March va endle currency ya vona digital currency. Va decide ku teka digital currency ya vona va yi pheka aka ti-rare earths ta vona. And digital currency ya vona yi tirha kahle. It's trading all over. Most country are Asian se va tirhisa yona sweswi. Va yi pheke ka ti-rare earths. Hina ini lexi xi endlaka ku ri hi nga koti ku tirhisa matimba laha hi nga na wona ku kota ku bagena not kulwa hi kota ku bagena na ti-country tin'wanyana swi lava hi hleketa outside the box. And ha zama nkarhi wun'wani ku vulavula hi swona leswi a ni kholi ku ri varhangeli va hina va swi twisisa ku ri ku endlakala yini. Dokotela khensini nkarhi wa n'wina a ni ku ni ta mi vutisa ku hikokwalaho ka yini ni vona va ku hi n'wina LM Makhuvele kumbe mi masiku hinkwawo ni mi vitana ko Kingsley kambe mi ta vulavula hi swo siku rin'wana dokotela ni khensini nkarhi wa n'wina. Me Lucas Mahlasela Makhuvele. Kingsley ke? Kingsley i vito ra mina ra le handle a vito ra mina ra ntiyiso. Bueno, khensini swinene dokotela inkomo. Inkomo Khalanga. Okay, sweswo Victor Mgana lona FM yena ni ka Nkosinathi Chauke hi bula na yena hi twa ku mahungu ya misava ora ya se i hlula ri fanele magayisa ma ora ya mbirhi ya yimisekweni gayisa ukayelele eka Afrika wa vulavula. Swigevenga leswi ka le henhla mbula yi ne vula vona van'watipolitiki lava va nga tshama asitulwini lava Mandela a nga lwela freedom ka vona ku va freedom ya ku se hi nga yiva mali hi ku hi ntshunxekile vona va lavaya hi vona lava va kumekaka va karhi va ri lava nga ku tikiseni. Sweswiwani loko va ku na loyi u na nandzu mindzuku va ku hayi u tshike ntirho a nga ko tshika ntirho hi mhaka ku kumbe ku yini i ku khochana ku hayi u ta kota ku kuma timfanelo ta wena na timali resign ni vulavula hi kheni kunene sweswi swilo leswiya swo va swi karhi swi ri makungu ya swigevenga kuloni sweswi nga koho ku tshika ntirho u yima sayitini. Van'wana lava ngo va caciwile va ri va caciwile mara ku caciwa ka vona ti-benefit letiya ta mugayo va ha ti kuma khoneni mara va ku pfumela ku hi ku cacile ku hi kota ku seva vito leriwani ra nhlangano lowu wu nga ku pfumeni. Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula.
ile ka Munghana Lonene FM 13 minutes ntsena ku bilawara ya 10 la ngetere ta bula na Professor Tinyiko Maluleke. Professor Tinyiko Maluleke ta ba ka bula na bona e timhaka leta ta National Dialogue ku leswi loko va hlawuriwile va kahle kahle ku endle ka yini kwele ka National Dialogue ke loko heta ku bula na bona hi ndlela leyi ta ba ka bula na bona hi timhaka leti ya ta Faces and Phases of Resilience, a memoir of a special kind. E buku le banga itsala prof ta ndzela ku kahle kahle yi va kha yi languta yini hi ndlela yele hi ku yi va kha yi nyika matimu mona loko sungula ku landzelela rito leri a ku ri loko ku lahliwa ho khale ka holobye swa timali ku kha ku vulavuriwa hi ku ka nkarhi leyi a nkowankowa le ku va vanhu va tisa matitwele ya vo hi laha va nga hlangana na ku tirhisana ko na holobye wa swa timali hi ndlela yele se sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku va ku ta va na nkandziyiso ku ta va na buku ni ta vutisa dokodela David Masonto ni twa ku buku leyi fika ku yi kandziyisiwile ke ya matimu ya Sira Tito Mboweni hi ndlela yele se ke lawan very Faces and Phases of Resilience. Ay ku yela tatwa buku yeleyo hi ndlela yeleyo na Professor Tinyiko Maluleke kambe nga se bula na bona ya sweswo hi ta sungula hi twa ka mhaka leyi mi ta tsundzuka ku ri ku ve na ntlawa wa vanhu vo hlawuleka eminent persons lava va nga hlawuriwa ku vola va ta va ri vola va nga ta va kha va bula va langute ngopfu ka timhaka totoleto hi ndlela yeleyo kambe loko me ri kusuhi na vona prof va byele ku le ku va laveni a hi le ku va kumeni ku fika sweswi ta kota ku va hi hetisa mhaka yeleyo ku ya emahlweni kambe ke loko va nga se fika hi ta pfa hi twa wehe ku we timhaka ti nga ni khome yini kwalaho nga koho ka timhaka leti a hi bula hi tona namuntlha nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 swin'wana leswi tatana Nelson Mandela a swi hlohlotela a ku ri ku endla ku hambana eka munhu wun'wana. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Iyo mhaka tanihi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xaxamelaka na misava hinkwayo ku endla swona hi tlhela hi ku na wena endla swona. Tisela munhu wun'wana ntsako lowu a nga ta ka a nga wu rivali. Munghana Lonene FM wu tlangela International Mandela Month. #60 matimba ya xiyanimoya. Munghana Lonene FM makombandlela. Zumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni. Buku ya Yohana 20 verse 29 yiku Yesu aku ka yena xana u pfumela hi leswi u nga ndzi vona xana vakatekile lava pfumelaka hambiloko va nga ndzi vonanga kumbe va nga vonanga risimu ra redeem leri taka wena ri ku lapho laha ku nga pfula kona Yesu a nga kona loyi a nga pfalaka. 2-3 Musumbuluku ku fika Ravuntlhanu eka Munghana Lonene FM makombandlela. Hi famba emahlweni hi mahungu lama rhangeke emahlweni. Ntiyiso mixo ra Munghana Lonene FM akhensa swinene kulukumba luya wa Please Call Me njekajekisa nkwetla meta longele kweni mahlweni xikarhi ka yena Oscar na Vodacom yi tlhelele a Supreme Court nta tsundzuka ku a yi ri Constitutional Court kokwalaho ka ku va ku lava ku hakelaniwa timali leti ti tikomba ku ngetetile ku a ti hetelele ti humelela mhaka leyi yi tlhelela a Constitutional Court hi ndlela leyo andaka loko hi vulavule na dokodela Lucas Mahlasela Makhuvele lava mi va tivaka tanihi dokodela Kingsley Makhuvele va hi anamisela miehleketo hi tlheleni ra timhaka ta ti-tariffs na hi laha ti nga hi khumbaka kona na laha Afrika-Dzonga yi nga famba ku kona n'we mi ri yini mhaka yeleyo hi le ka 0860 002543 tlhandleka mbirhi yin'wana mhaka leyi nga koho i timhaka leti ta ku va ANC Limpopo va ri va langute timhaka ta ku va khanselara lava na va meyara lava nga tirheku kahle ku enela eka ku endla mintirho ya vona va ta hetelela va susiwa a mintirhweni ya vona va ta va susiwa mintirhweni ku langutiwe yini se n'we mi angula mi ku yini ka mhaka yoleyo ke 0860 002543 hi ndlela leyi swi ta hi pfuna ku va hi ya mahlweni kambe ke twana laha Bari SABC Sport yikutisela Chasing the Sun leyi documentary ya vantlhanu ya swiphemu ya gondo ra xipano xa rugby xa Springboks leyi nga ta andlala hinkwaswo kusuka ka lomu xipano xi nga sungula kona ku fika laha xi nga
va tinghwazi ta matiko ya misava hi 2019. Documentary leyi yi ta sungula hi ku haxiwa hi siku ra 13 ra n'hweti yaleyi nga ka yona ya fukubile awara ya 7 namadyambu eka SABC 2. Va nge hlalela documentary leyi sonta un'wana na un'wana ku ta twa hi xitalo matimu lama. Va ku nga tlhela u kota ku vona swiphemu hinkwaswo swa documentary eka app ya SABC Plus kwihi kumbe kwihi hi kwalomu u nga ta va u ri kona. Va nge leswi i mahala, u nga kayeli documentary ya Chasing the Sun sonta lowu hi hafu kubele awara ya 7 namadyambu eka SABC 2. Vana xiphemu xa matimu loko hi tinyungubyisa hi vuhaxi lebyi byo hlawuleka. SABC Sport, for the love of the game. Hi famba emahlweni hi va huku lama rhangeke emahlweni. A hi twi ku mkhometi timhaka hi loyi muyingiseri i Nhlekani. Nhlekani Bothead Mpfukeni xikulu. Mpfukeni njhani papa? Hayi kona xikulu xa mina. Akhenza. Ya di Bothead. Hayi bothi. Bothead la ku hlamula le ya ANC Limpopo. Yeah. Special Secretary General Rubin Mataji loko a tivisa ku ri no timeyara lava nga tirheki, ti-tiara councillor, ti-ward councillor lava nga yi ka vaakatiko va fanele va Bothead i ntiyiso walowo like phe vanhu lava nga i ntiyiso wihi? I ntiyiso ku a va eka vaakatiko kumbe i mhaka ya kahle ku va fanele va hlongoriwa? Ntiyiso hi wihi la? Ya ko va ku like Bothead i ntiyiso ku va fanele va hlongoliwa, but nto vula ku like decision leyi tekiwe late, se ku late because next year eka local government election and se ya ku hi costeni loko ho hlongola vanhu valava, but politically ho fane hi swi vurisa xisweswo. Mara point leyi lava ku hi vula Bothead i mhaka ya ku ANC Limpopo kumbe na ti-province letin'wana i ntiyiso ku those people lava va nga kusuhani na vaakatiko va hi coste ngopfu. Tani ka practical exemplary hi hina la Mopani a hi ri na project ya vakhato, mara sweswi still ha vulavuli mati, ha vulavuli ka miexe ku ha mati, a ti-efe ku ha mati, ka khala ku ha mati. A ti-efe ni tshama kona hi wihi ku nga ha mati? Noni ka xikombiso. Mi nga nyiki xikombiso, vulavula ntiyiso. Loko mi nyika xikombiso phela se mi va mi kha mi hemba hi ku a ti-efe mi ni tshama kona mati ma kona. N'wi mi nga hembi, mi nga nyiki xikombiso mavunwa. Se a ni nga ta kombisa ku Bothead we have got a challenge ku eka leyi khato project leyi nga na yona la Giyani ku na challenge, ku na vanhu vo tala lava nga kumeki mati. Tani ka xikombiso la ka Miexe a wu kuma mati every day, vaakatiko ko va na siku va kumaka mati hi ndlela yaleyo. Mara ANC yi teke resolution ya ku yi fane intervene ku like lava nga tirheki va fane va byarha vutihlamuleri Bothead. Mara hi ku ya hi mina, hi ku ya hi mavonelo ma mina va acte late, se ku late. And the first one, Rubin Mataji, Secretary General ya province in the ANC, va nga vo swi vula, but first ve nge hlongoli councillor a ku na councillor se loko ku ri ku va chuhiseta va lava ku fikelela yini? No, that's why action xitepe xexo lexi a yi fanele xi tekiwe khale. That's why these people vanhu lava nga la hansi, timeyara, tiyini ti-councillor, they are the one lava nga kosa ANC ya ka GNU. That's why ni vulini na nkarhi lowu nga hola these two a va yi ka vanhu. That's why loko mo va fonela vanhu lava mi kuma ku ni ta mi nyika xikombiso Bothead. Mina last this week na this week a tliliniki ya mehe xa a hi ri hamati 2 days hinkwayo to 3 days ku va na challenge ya mati. Ni fonela vanhu ni va kumi vanhu valava. Hi va lava mi va fonela? No, hi fonela no, I can't a ni nge ngheni ngopfu in detail ku a ni like start this. Ni byeleni ku loko n'wina mi ku mi fonela vanhu hi nga va kumi mi vula va mani? No, councillor hi va kumini, councillor hi va kumi. Ma loko se hi fane hi fonela leyi hi fane hi kuma mati lava Mopani va ta chela mati mi kuma ka hi va kumi. Hi zamazama na va machaji until hi kuma mati na va Ndabezini. Se mara point na la ku hi vula Bothead ku
mfumo wa hina tikhanselara ta hina timeyara ta hina khansele ya hina a va sapoti ti-ward council a va sapoti ti-portfolio committee a va sapoti timeyara va kota ku tirheliwa vaakatiko va loko se hi va vhotela vanhu va nga ha kumeki a tifonini se hi ya ku akhawunteni board pass mara xa ku hetelela lexi ni lavaka ku xi vule ku resolution leyi yi nga tekiwa hi provincial ANC Limpopo ya ku khanselara nga tirhi loko meyara nga tirhi a swi nge pfuki swi humeleleni swilo swa board pass number 3 hlayisekani xikulu inkombo ta mina 0860002543 ikhumense ku timinete a yi se ba awura ya 14 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Komandela komiti leyi ya xinkarhani leyi nga ta languta ka timhaka ta vuhlayiseki se yi tivisiwile ku nga ri khale ta va ka yi twa mavito ya vona ku va mani ku ya amahlweni hi ndlela leyo kambe sweswi a hi tweneni loyi n'we yingisela nhlakani Butswet. Ni pfukile Butswet. Hi pfukile minjhani buto mina? Pfukile vito hi ra nkoka but. Aketsa. Vito ra nkoka. Leyi ya Polokwane kumbe ya Limpopo leswi nga swi endla swi ni tsakisa ngopfu. Me vula swi? Ni vula leswaku ri yi caca ti celara va fambisa ku hi mhaka ya service delivery ku ri a va tirhangi kahle malembe lava nga ma nyika wona me yi ni tsakisa ngopfu ni twa nge ri va ngo yi implementa na sayiti ra Mpumalanga or Bushbuckridge as whole ku na xivulavuri xin'wanyana xi nga tshama xi nghena xi complaina hi wa 36 lavo Zola or Mambhumbu hi mhaka ya ku lunghiseliwa patu hala sayiti ra ma 15 a ku za ku lunghisiwa ene loko hi la ku cheka na ye khanselara yolweyo a ku sendeka nchumu na sweswi le ka khansela i khansela Manhlatswayo kumbe Mkhatshwa i mani okay swi tikomba mingiseri loyi a tsemekile hi ndlela leyo kambe a ni swi tivi ku nga ku endlekeni kambe ke lavani ka ni huwelela le kusukisela le ndzhaku leni ku hi lava ku bula na professor la hi langutaka timhaka ta national dialogue na timhaka ta tsalwa rin'wana va nga ri tsala hi nkarhi ni khani ku a hi va kume hayi se veri va kola hi layinini la se hi lava ku bula na vona leswaku hi ta kota ku twa ku kahle va ri yini vona eka timhaka leti timhaka timbirhi ntsena leti ni lavaka ku va hi bula hi tona ya ku sungula i mhaka leyi khumbaka timhaka ta national dialogue leyi n'we mi nga nghena kwala mi vulavula ngopfu hi yoho ku la ku ta tiva ku kahle yi tandisa ku yini se lava hi vulavulaka na vona i mutshamaxitulu se loko va ri mutshamaxitulu va ta hi byela ku va langutela ku endleka yini hi timhaka leti ta national dialogue hi ndlela yeleyo loko hi heta ku vulavula na vona hi swoleswo hi ta tlhe hi vulavulanyana kantsongo na hi timhaka letiya ta buku liya yi ndlaku ku loko xikolo wa nga xi dyondzangi kahle marito lama mambirhi nga hetelela ya hlaya ku fana buku liya yi thyiweke Faces and Phases of Resilience va ku MMO of a Special Kind se i timhaka letimbirhi leti ni lavaka ku mina na prof hi bula hi toho kambe hi ta bula hi toho endzhaku ka leswi a ku na supamaketi yo chipa ku tlula Usave leswi swi vula mimbukute leyikulu eka swixaviwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 400 gram ya Lucky Star Pilchards in tomato sauce kumbe in hot chili sauce hi 24.99 yin'we na 2.2 kg ya safe regular hand washing powder hi 47.99 ntsena mimbukute leyi yi kumeka ku fikela hi ti 10 ta August 2025 ku nga kayeli eka mimbukute leyo hlamarisa na swo tala ntsena eka Usave laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo
La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Manga heti nkarhi va amukela prof hi kota ku va hi bula na vona ku ya amahlweni. Prof njhani mi amukela ka Munghana Lonene FM? Insekani kalanga insekani na le ka vayingiseri i khale mani nga se bula. Loko ku ri na munhu loyi a nga ta dlaya mbitsi hi n'wini. Ngwegwe u nga ta dlaya mbitsi prof. Hi ta dlayana hi mbitsi mina na wena. Hi ku sukusa le hafu ya leyi a yi ka yo fona yo rila pale. Ni le ndleleni ya ku ta kwala Pulukwana msolomani ndlula ko a ku ri na problem ya network. Okay prof. No ya khensa swinene swi hi komisele nkarhi wa hina leswi ni nga swi tsakeleku kambe a hi sunguleni na timhaka timbirhi leti ni lavaka hi vulavula hi toho. Rito leri ra ku dyondzisa xivulwa hava lexiya xa Xinghezi mi ta ni hlamusela hi xo andhaku. A hi sunguleni hi timhaka leta National Dialogue prof hiko yi lo na vulavuriwa mhaka leyi yi tisa matlhelo yo hambanahambana be ku kahle mi ya endla yini prof? Ya National Dialogue kunene yi tise mavonelo yo hambanahambana ku na lava va nge ku vulavula i xongela n'winyi i khale ri karhi hi vulavula hi nga voni nhlanga leyi balekaka ngati se va lan'waku va nge a ha lavi ku vulavula ku na lava ve nge a swi tiva leswi hi karhataku se ha vulavula yini kambe me a ni ta ku vulavula dialogue National Dialogue leyi nga tivisiwa hi president leswaku yi sungula hi siku ra August 15 lembe reriwa a yi fanelanga ku lan'wiwa hikuva tiku ri le mahandzeni ya tindlela tiko ra ka hina ri i khale ri ehansi ka ntshikelelo leraku nkarhi wu fikile wa ku veni vaakatiko va tshama hansi va burisana va lava tindlela to ri lulamisa hikuva lava a hi teketa ku va nga tikuma va ri voxe swa va tlula ku veni va kuma tindlela teleto ina van'wanyana ve ri ha ti tiva ti-problem kambe ti-problem ta tiko i nge ti tivi hinkwato i ti tivela wena i tlhe i tiva na ta van'wanyana ve ri ha ti tiva hi ku va vulavula hi load shedding ku na van'wanyana lava na electricity va nga se tshamaka va va na yona mpfhuka xa mpfhuka se loko ku wa ti tiva ti-problem ta vona ku ve weyi lava ku vulavula hi load shedding van'wanyana ku ni tiphayiphi ta sewage ti pampaka phakati ka tindlu ta vona ku na lava va nga ni swilondza swa khale sa tiko reriwani kutani lowu hi wo nkarhi wa ku veni vanhu loko va hlanganile eka ti-ward eka ti-province eka tindhawu leti va tshamaka eka tona va vulavula hi hinkwaswo leswi tikaka na ku veka mavonelo ya leswaku eku veni tiko ra ka hina ri cinca genge ri teka gondo rintshwa ri fanele ku swi endlisa ku yini hi leswi National Dialogue yi nga xiswona yi fambisiwa hi president i pfhumba ra president lava va national eminent person leyi meni nga eka yona vo va ma-volunteer a va hakeriwi a va le ka tikontraka a hi vatirheli va mfumo eka mhaka leyiwani vo va vanhu lava va nga yimisa mavoko va komberiwa hi president leswaku va volunteera a ku na hakelo va nga ta va na yona na sweswi va ve va sungurile ku veni va tirha ntirho lowu ehandle ka hakelo hi ku tinyikela hikuva i ntirho wa tiko. Ni tsaka hi ku mi nyike xifaniso ni twe mi kha mi vulavula hi ti-ward ti-province kumbexana i mavala yin'we ya ku kahle yi ta fambisa ku yini na ku languta vanhu lava va vulavuriwaka kumbe va lava ti-eminent group va nga hlawuriwa prof ku va lavo tiveka sweswo van'wana va kha va ku hlawuriwe n'wi vo dya mafurha a mi swi tivi leswi hina swi siwana hi nge le ku hlanganeni na swo laha hansi la loko mi langute komiti leyi loko mi hlangani siku leriya leyi a Pitori prof ka president yi nyika xifaniso xa ku yi nga kota ku twa munhu loko a ri Valdezia mintlhontlho ya yena na loko a ri Sandton. National eminent person a hi vinyi va pfhumba a hi vona va fambisaka pfhumba leriwani a hi ti-administrator vo va vanhu lava komberiwaka ku heleketa pfhumba hi ku tirhisa xiyimo swa voho ni influence leyi va nga na yoho
va swi endla hi ku tinyiketa va nga hakeriwi kutani ku nga va xihoxo loko vanhu vo hleketa leswaku va hlawuriwe ku ta lawula ni ku lerisa pfhumba leri i pfhumba ra vaakatiko a hi pfhumba ra vanhu vambirhi vanharhu mune lava fanelaka ku ya tshama a xikamaranini lexi nga tala hi musi va vulavula timhaka ta tiko ivi va ta ku se hetile hi lava ku mi byela leswi ku nga ta endliwa swona leswi swi nga ta endliwa swi fanele ku huma Valdezia swi huma ka Mbokota swi huma Lusukisiki swi huma kwa Mhlavu ya Lingana swi huma ka tindhawu hinkwato ta tiko leri ra ka hina eKhalanga se i xihoxo loko vanhu va hleketa leswaku lava va nga hlawuriwa hi president i ntirho wa vona va ri voxe ngopfungopfu lava va eminent group ni ta va vona leswaku vo tala va kurile no kula a hi vanhu lava va nga ta tsutsumeka na tiko ku na swikomitana leswi swi tirhaka ntirho vona xa vona i ku hundzuka ti-advocate na ku advocate na ku pfumbisa ntirho na ku vona leswaku ntirho wa kona a wuwi kumbe wu pfumala ku seketeriwa nona khensa prof na va hi gimeta hi ta kota ku khupukela ka leyin'wana kambe a ku ri na ku vilela kukulu ka van'wana va vayingiseri la va kha va ku hikokwalaho ka yini mhe ni nga weli kona hi ku ni tiva swiphiqo swa vanhu vo tala ko la tikweni hi ku va ta swi byela mina la ka Afrika wa vulavula mi ri yini sweswo hi swo swi karhataka nyana sweswo hileswaku matshan'wini yo va hi languta pfhumba leri ri ra hina hambiloko hi nga ri aka komiti yo karhi hi lava ku tikuma hi ri ka komiti ya leswaku why ku nghene Maluleke aka eminent person group ku nga nghenangi Khalanga sweswiya swo taniya se kwala a nga kona a join pfhumba a ri pfumbisa a ri kwala a nga kona a humesa swiphiqo leswi a swi tivaka na muganga wa ka vona a swi tisa eka dialogue loko se xitimela xa kona xi ta fika eka vona leswi swa ti-15 ta August hi loko referee a chaya xitswiriri referee wa koho a nga president a ku ntlangu a wu sungula se wu ta sungula endzhaku ka 15 ta August a ku na ndhawu yi nga ta siyiwa a ku na munhu a nga ta siyiwa a ku na topic yi nga ta siyiwa kumbe i gender based violence kumbe visiwana kumbe hi ku pfumaleka ka mphakelo wo karhi na vukorhokeri hinkwaswo swi ta cheriwa aka agenda ya pfhumba ra national dialogue xiyenge xa vuhlanganisi xi honorile prof a hi ri ta va hi ra mahungu ya kahle ngopfu ka 30 wa timinete leti hi nga vangiku na tona prof kambe hambiswiritani xinkadyani xexi xi hi pfule xifuva hi kota ku vona ni tshemba ku lava nga yingisela va ta swi twisisa ku swi na nkoka ku fika kwihi ku hoxa xandla eka mhaka leyi kambe leriwani hungu leri ni ya ka rona faces and phases of resilience a memoir of a special kind i tsalwa leri mi nga ri tsala prof ri ku nge le ku vulavuriweni ngopfu hi roho na mindzuku hi ta va hi kha hi vulavula hi rona kun'wana kwala mi nga ta hi byela kambe a hi sunguleni la ka tsalwa leri kahle ku va ku ri buku leyi va ku yi kha yi languta yini prof buku leyi mongo wa yona lowukulu i ku languta hi laha vanhu va Afrika-Dzonga va tiyiselaka ha kona ni ku humelela ha kona hambiloko va hlangana na swiphiqo swo tala evuton'wini bya vona ni sungula hi men'winyi eka buku leyi i buku ya men'winyi yi vulavula hi vutomi bya men'winyi kusukela siku leriya a ni ri xifentani xa malembe 2.5 xi ri karhi xi tsutsumeka le Valdezia ku tele vanhu endyangwini wa ka hina xi hleketa leswaku ko va na nkhuvu kasi nkosi wa mana wa xona kusukela kwalano na ku kula ka mina loko ni ya nghena xikolo lomu ni nga nghena kona kwala tikweni leri ni le misaveni hinkwayo swi koho eka buku leyi swi ri xikombiso xa leswaku a swi bohi leswaku u tswariwa hi vanhu lava va ndhuma kumbe vatswari va wena va ri koho va ku tsakurile nkarhi hinkwawo hikuva ni ku tleriwa vele ra manana na ha ri ntsongo swinene a ni n'wi tivanga na sweswi loko no hlangana na yena ni nge ku byeli ku hi loyi mana wa mina hikuva na ha ri ntsongo swinene loko a famba se kambe a hi mina ntsena
vonani Professor Musa Mushavela loyi wa Vice Chancellor ya University ya Cape Town a pfuka phakati ka vusiku a pana sikisi a suka eximutanini xa Mapachakeng a Zibidiyela a tsutsumela hala Makhatle laha malume wa yena a tshama kona a ya va pfuxa loko se kokwani wa yena lava a va ri quadriplegic va tlele ehansi va nga ha swi koti ku hefemula leswaku va ta kota ku va tsutsumisela exibedhlele. Kokwani wa yena va lavaya vo tshama va nga koti ku famba va ri quadriplegic hi voho va nga n'wi dyondzisa lero kala a hundzuka dokodela leswi namuntlha mi n'wi vonaka a ri Vice Chancellor a tlhela a va professor le University ya Cape Town. Ni tsala kwalaya bukwini ya mina ni vulavula hi yena ni vulavula hi Vachilidzi Marwala jara le Duthuni laha Venda loyi sweswi a nga Vice Chancellor ya United Nations University loyi a hamba heleketa kokwani wakwe exinandzanini xa Lutava kwalaya xintshadzanini xa Duthuni va ya lava vumba hikuva kokwa wakwe a ri muendli wa mapoto kumbe timbita ta xintu ivi loko se va lava vumba kumbe byo tshuka kumbe bya xitshopani ku ri ko va famba ku se na vumba lebyiya va ya endla poto hi swo swi nga n'wi inspire ku a ya hundzuka mechanical engineer sweswiya swa ku famba na kokwani wa yena se i switori swo kota sweswo leswi swi nga koha ebukwini swa vanhu lava va nga humelela va huma lomu ko ka ku nga tivikani ni nge va heti kambe mnduku loko hi hlanganile le Fusion Boutique ni karhi ni vulavula hi buku leyiwa ni ta ringeta ku kombisa swinene ku nava ka yona ni vanhu vo hambanahambana lava va nga koho ephakati ka yona. Ku nga va swilo swa nkarhi muni? Hi ta sungula hi 10 nimixo kambe ni chava ku swi hangalasa mi to swi endla xihundla xa mina na n'wina hikuva se ku tele a ka ha ri na ndhawu ku to nghena va lava va nga tsarisa leswaku va ta va ri kona. Prof a khensa swinene ku dya ku engeta ta tlhela hi kuma nkarhi hi bula ku ya mahlweni nkomo. Ku khensa mina Professor Tinyiko Maluleke va yi veka ka minete ku bila ora ya mbirhi nongoroko wa humelesiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula nongoroko wa dzuma na mina wa landela na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani mhlolani fanele magayisa hi lu na mahungu ya misava hleka eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela